Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka Henyu Trap Integrated Territorial Organization Sengkemi Lengba Kekerwo Kubor Bala Penmi Pajba Menta Kesngining Kong Ka Arpo Artarik Uyayong Arajar Arpsau Kalapha Ada Kasiti Su Menteri Rangba Du Kajela Konrat Kesangma Halor Ka Jingkerpat Ban Pen Jalan Susu Ya Ka Karta Tepkam Pulit Hapo Kajela Nakaliang Kaseng Kalakerpat Ika Surkar Jela Makan Penbet Temai Biang Ya Ka Karta Tepkam Presiden Rangba Jong Kaseng uba don bok dekharul ong ba kaseng kaladap banyak kendu Menteri Rangba Kajela ka katsan tarik ulebar Arajar Arpsau Naga benta ban pensngo ban kerpat ban penjalan susu ya ka arta tepkam Henry Snubok bahadin baladap ya kendu Menteri Rangba Kajela ka Election Commission of India kala penbena ban penteri kamno ya ka Model Code of Conduct bat kumta omla syu ban penlong ya ka jingdawa Kaseng kala ai poru ya ka surkar hapo ka shitayo ban penbetno ya ka nekakam balada ka surkar kamle kaseng kala kentui ki samla tepkam pulit ban yami pajba bandawa ya ka hok Sesien ngiwan japi ki pajba mun pentip bangi na kalian jong ka HITO sengkme mentagasi ila pen kenmau biang yo Menteri Rangba halor ke kam bantung pulit lane kata bat penjalan je kata kerta hoaj men kan dang shen ka kasan tarik menai balai Arajar Arpsau ngilai kendo yo Menteri Rangba man pensngo lane man consider ya kata ka jingtung kam pulit da ka penjalan joshua ya kerta lane kata ki ong ka beyond upper age limit ka badai one time measure hadin ka jing kendo jungi bat ka sarkar hadin cisngi ka Model Code of Conduct lembaga Election Commission kala pembena tangi melashu banyak cekmat bandawa ya kan ka penjalan susu ya kata kerta lani kata ka beyond upper age limit teh menta pengi la ibak election kala code wat kadang don kata ka Model Code of Conduct nane ka MCC tangi na kaliang pat ka jungi ikwa ben kerpat ikwa ben kentu ya ka sarkar ba khot no ya ka cabinet meeting rilok no ikane ka kam nomor ba kane ka kam tung ba online application kadang ya saya cekmat tengim kwa bagi kini ki konsamla kamtam ke habaya dei bukan ka 26 plus 2 ka bandai ar kondai ka bangila da yakran ba menteri namba bu la assure ba kin rilok ya ka kam te ni kermen scam ba un budien ya ka kam bud kanang ba hapdeng ka online application ba barok kha kini ki khana kibre ban yo hok kin yo ya ka hok ko jongki kani ngi dawa na ka sarkar jela kade halor konong rim namar ba shakiwi ki state da petang hapo ka Central Recruitment Board ro kelapin isai ba 26 plus 3 ka ta namar ba 1 covid kat kendai tingin na kaliang ka jongi ai pore ka sarkar kumba shtayo balar ka sarkar kamle ei tingi kentu ki khon samla ki ba thep ye kane ka kam ki bala tam ye tu ka ni kentu ki khna ki ba tab ya kane ka online application habaya dei bat kane ka MLP recruitment ben bo recruitment ni na kaliang ko jungi nin ai por ka sarkar stio ban pembe ni ka kam tela ka sarkar kamla ni kentu ya phi ki ba wat kam la ni ki ba apply kane ka kam ba pinmi samadan ban dawai ka hok la da phi try kam pinmi ni kum ki nong jalam seng nginum la ban kerda da lele ro namar ba ka hok ka jong phi dei hi pandawa ni ngin chulong tang kinong santan ki jong pisa tenga kermen scam ba pinsai sami dala dei ka por te tang ita hi ban nga kermen scam ru ba ka government kan ai ka positive response nang ita hi kublai shi bon shejar mo